Forever, Chapter 8. Sang khol shing lung lian ziak ngai thaleng o. He tiang mai hian ke hi ka to bang mo. Nilo, lalun pui katai niya kata chawi ni bokang inireng bok do na ni ti sha ang che. Ka kar chu nek popin in lam kapan ngala. Mary bok. He no hian engi ron ti don ni. Dear, nagtuk chu in ne zungbun tur kan endu na ngai do na niya. Ka kuta ron vanin mi ron nui sanga. Tunge nang hinupuya ka nei don che ti a. Ingay dan maklutuk ka ban san vatang che. Kanu ne na inruak man na ten om tak ka siat no pay ka chuan. Nang ni pa ni hi mishing nila vinram huayin ni hi. A mail tuambor chung chuan ka kutsu tla a. Joseph, ke hi min nei lawa ni chuan enge thleng tu ri sha em. He I company hi ke yan ka tit hevek thei sin. Kapa sum invest wang may ding in ni hi in shelavem ni. Company he company hi ke chuan engatan ma ka ngai ve to haulo. Joseph, kapa chuan ovin le fia takin mi ron kawa. Pa ilo chwa kami ivadam chak om ve. Nui lui deuh chuan kapa chu kabia a. Mary hi inupui turani. Press meeting ma indu angin interview ka nei to a. Tuna chuan ka du angin ka kal to don ani. Kha mei chethin lung no tak kha ke hian ti na non ka du haulo. Ani kha ke ai ni thlangang mo. O ke hian heng sum tam tak le hausak na ai hian ani kha ka mangai jok. Ani nen chuan ri thei takin bul chan don ma ila ke hian ka poisa lo. He in chunga sum tam takin min pek thei lo hlim na chu ani bula kha na om ka kal don. Ikala ni chuan ini na zong ikal sana nga yang kanin she to ngai lawang. Joseph company ro chun tu tur ni hi ka du dana ni haulo. Chu mai ni lo ifa pani na po ke hian ka hlip nga le. He company le engkim hi ka kalsan. Tu na chuan mi pa ngai ve mai ka ni to ang. Joseph, kanu min au zui lom na chu shelo ni om takin kong khar ka khar chwaya. Ka kara lutin barlam ka pan nga la. Ka du to ka in nu chuan ka roi thei chuang haulo. Ra sur bur kara chuan lanun pui in lam chu ka pan chat chata. Lanun pui kong ka hi lo hong ro. Kong ka chu ka kik vak vaka ka chum dot bok. Joseph, I hu ve ka lom I ruya ni mo. Ka kalsan thei lo che. Ka kwa ngal thlopa. Eng thu ngai soi hi. Ke hian ka kalsan thei lo che. Ka chung tenen kanin zom na chut chatin inen ka ron pan. Joseph, hole vat ro. Nang le zelin min nar mo. Nilo nang le zelin min nar ani chuan tunge ka panang. Chung le khatu ma ke hian ka nei to lawani. Joseph I muya duk vek. I chok mel si nga tinge I khwa si ka ni hi. Ka mangai che. Kaluna bor chuan ka muta ti tui thei lo. Ka har zok ka ma a pui lo thureng chu ni in. Ilo har to mo enghei an. Ka cha in ka sha. Nilo I khwa la si ka ni hi damdoi ei ro o. Ka pangaron de zo chuan do ka na damdoi chu ban ngal fatin. Nilo ka bulayan lo mu ve zok te. Joseph, minute nga cha khongayin. Kabula pot nayin amui nem thak chu ka fop ngal wangwanga. Joseph enge thil omzia. Thok kala deuh hakka pui chuan uluk takin min lo en thung. Thil sha du anai ani ti amela chiang takin alang bokani. Ke hi Joseph company ro chun tu tur kani to lo. Chuan an fa pamal nei chun la kani to hek lo. Engtin mo. Aham hailu tu ka wang chuan soile mai tu ra shelo. Ka kwa thlopa. Pui nangma wang hian engkim ka kalsan ani. Anni khan tiklo taka an ngai chahi ka du ngai reng lo. Engmi po ni la eng angpon lo to ma la ka mangai che. Joseph, nang hi imol zauta em ni. Khongai let vat ro. Engkim vasyam chala Mary po nu puya vanei ro. Chung har satani ti ka muthiam. Amit tui tlak lo nan amita khap saka ma se amita mit tui tling le. A thin lunga shi omati na mel langiro chiang takin ka mu thei ani. Nilo engma soisu ka mangai che. Ka kwa bet ngal thlopa chuak em in ka oma chap ngal homa. Soi mai tur kan van shelo dun te lul em. Joseph molutuk
eng wanga keima wanga hetiang thil hi ti nge ni nang hian min hmangai ani pon min hmangai lawangin ommei te che I chung te tui thlar tok tur khopin eng wangin ngei nga tinge kan ne nei ron kal nilo Joseph ke hi min kal san ro ke chu itan eng ma ka nilo nei ka nei lawa in nga na tlak la ka ni bok si lo chung to su eng wang po ni se nang hi ka hmangai che a ka kal san ngai lawang che Joseph min ko na phelin amit tui chu shu hol zong zonga tuna chuan eng po ni se I hole ngai do na ni ti pa in thom no om chu a thlep thangal mot mola ani hian abula chen ve min phal lo ti na chu ani hau lawang masenga tingi ho tura min nor sek mai ni nilo ka ho don lo kan na chete nen hian engtin nge nyang engtin nge kanin en kolang ani hian kanin en kol na tur lamangai to awang ani hau lo ka chung te nen in rem le ila adu wangin a na chuan lamani na om ka thok mayang chuan ke hi Delhi College Chaberazir chuak kania na po ka mufat nge yang Joseph ichu eitur do kana omania chuan na ka tlai don ka kal photange in kalo hole huna chuan ilo om to lo ngei ka be se abek akin min chwa san ngal makani chu he mei cha khongai na nei lo zat thi engting nge kalo a chil bor the jok le ka mangai miao bok sia cho ke e sok sok ka ke ATM card la chuakin paisa lak chwa ka tuma ma se lawin block dai ka ti tir top se lo man mo takin bank lama ka kal ngala sir pui theina che ka neyem he ATM card thi man thei lawa kan check lo ka nge chutna a chuan thu in kalo nga ka minute thum nu chuan nula bok chuan nui sang chungin meron ena acha to mi sir apoi khop mai he card thi block ti rani ati tir tu hian a phel le ma lo chuan man thei ri don lawani phiang sin hian mo he thili kanu le party vekani an ne na kalet le theina na anwa mana ni chiang lu tu ma se an du ang mai mai ro in ke hi ka om to hau lawang an fa padu le mangai em an du thei lawani si chuan ke in an company ka thlan chan tur ke shebi khau lo mai chun lai ta kania ni sareu phian le ngal company tam taka kal kwalin na tur ka zonga ma se khoi company ma in ke hi min chhor du lo ni lo min chhor du lo ani hau lo min chhor lawani kapai na lo shil lo ke moti mai turin Joseph company nei tu fa pa kani ti an sha chanin kan na tho tur om ngoi ngoi po midangan lak man thu min shil le thin be dong le kalek ma se ka tum nge ru saru kan ti ton yang chu ho ko nga chuan mang changin ka kala ko nga in samek lo en tu Peter thu soi chuan min khei sok mai na thok kanin dai si lo tlangwal pani vel tal lak bel kan ngai don ani cement work ani boxia kan chhor te hi du ai nan ha ma ni Peter chu kawa pan na ya min en wang nu chuan du ka nei ani ti she thiam ve ni ma na boya mamoi nei em ni kapi tu na khan na thok tur idu bel ti soi ti ro o so ye enge ni ta kapi khongain ke hi min tho tir theyem ka tel ve du ni ma se boya na hi hau taka mizo chuan an thok thape lawasin ole kapi ka thok thei thawa poi ka tilawanya o ani chuan nak tuk dar kwale chan ve rong kal don ya o ole kalom lu tuk o man mo takin in lama ka honga pui lo thleng der to ilo hona re tu em re lo we iwa ha mel ve khongai kala nga tinge inin lamai la let lo meron en ho chunga ti chuan ngai twa lo mel takin kalo nu let thung ka soi kha I pasal hi zir na chaber berazir chwak kani hi chuan eng tin pasal a ke hian company pakhata na ka mu veya ta chuan manager angin min chhor ve don ani chu ma se Joseph I pan she chwak ta se nilo tiang thil hi chu a thein ka ring ve lo a mel chu boy deuh na kani ti ka mu thei ma se ke hian kal sanero ka tum teu si lo lungai du su an she teu lawang tu man min shat ka ring lo shim ani chuan a tha ni chu ma se tiang em thleng tur hi chuan ka du lo che sin kanu pui du tak chame tui deuh han siam te che tikha min ko be ja sung che
enge kanupuya lomi ni kumthum liam ta khana ni ma se in chen na le kha po eng ma omlo chuwang chuan engtin ma soi to sung che ani chuan hanin ti faila acha in ka sha ole zan injui bula kamudon ania kalvat mai te a botol ken cha mi ron vom lola anui nga sen sen mai awan chalo chang tak hei wang hi lom ke hian kal san har ka ti em mai ni cho kan he kham nu chuan eina ti felina che sok soka athil ti na bol na ya chuan ngoi rangin kalo om ve zela acha ja mu nom tak te hi ka en ning thei mot lovani kumbula thu ina laptop chuan engenge mo khoi mol mola ke in khuma tangin kalo thlir reng thung enge ka ti ti ero miron ngai to ve hlek lo dar som pakhat vela khumaron lona kalo en reng mut veitum tak tak ti na emni alaron ti ho zui ni chu e pasal hi thutlenga motor chani phalin ka ring lo in leimya su mu makang che ti in le lama hoi zui mak abula tol nai shetin akonga ka kwa chata abak ka pel mya lawang kwa che muthi ka chak ti ina chala ka fop sewa jingma taka thawin ko sut nen ke in cheya ka beka na tho thom no tur thom no chawak lo ka da thung pui hian engtin ma min she chuak tur ani lo ke hian company na thok angin ke in soi lawani chuan pui ri ru hi ka tin na don sia even siam ma ve manager thar chu kal tlai vak chin ni hleinem chu e pe to chang kan ei don mi nyang okay voin chu chhate min nai thok don ya o kanu pui du tak nang po le chu e kham ve le man mo takin kan na tho na dur lam kapana ka thlen ma dewin ka in thlak fel phot rin ain na chu ha thlak phian mai ma se mi fa pon an thei ani chuan pui wang tal hian ke pun ka thei ve nge yang hai don ani lom ni chumi wang tak chuan ha tak pon ni se ka thokanga lim takin pui hi ka siam em mang tlangwal chhun thil eya hun to nia kapi ina ron ti chuan ei tur chu kawala ve ngala puin mi rong kol cha bok Joseph ina thar chu enge ana apa ngai lutuk kan pu thar hian na ka thiam em awangin min tu em bok I thei ka ring reng ani eng wangin nge ka thei lo ngotanga I pasali wa cha changom lo ve ma se wa beng cheng ve a puina ron ti lai chuan kholan lo on le man cha kapi in tlangwal tho hun le to e ati chuan phone ka hup fat pui kan na tho na bula hian insan oma bing cheng lutuk nakina kalo beleng che o ole chadewin o ole ka mangai che lalnun pui point of view Joseph anen kanin kara chadon che a ma se media lama thil lar thot chuanin min ti sak ngoi ngoi heng ho hian kani na lo puin min chwa mai ba ka eng tin ni mokka chanchin an soi hi kaning tak satani Joseph an press conference anei don ani ti ka sha chuan man mo takin anei na turlam chu ka pan ve ngal wata Joseph a hian tu na chuan min tan zongin thu soi ve to ngei ka be sei tak satani ka fapa in zui ngai lewani ti media ho ma a apwan shat pui turin mi local Janice chuan rum taka miron melpa chuan deu so mel zatin miron en ha a ishe swalani Joseph yan min mangai miawalom uire to chu engwangin nge angai dam ngo tang ni ifa pa yan ke lo du nei lawani ti asoi lai hi ingai thlangam che ang mo vo in hian engki mi sha ang lu tang myang ti pa in chung lama cha min lu sana ani khan Joseph fi angai dik lawani kanin kar he tianga thathi aring lo poni ma na Joseph faron lu chuan kalo nu isaka ma se min mu pon ka sheve der si lo chanchen bumi hawin thun ron zot fe a chan na ero chuan min vo char ni in ke sha ka cher thut lai chu wanin ke in hum ru ka mi tui tlak mai lo nan ka he ka pet fan bok chian mai mo ni lo ka mi tui atla turani hau lo engwangin nge ke hi ka cha ngotang tu ma ti na theilo lal nun pu hi ka ni hi ma se soi thiam phak si lo nat na ero ka chung ri la hian oma chu chuan na takin min siama ka chak na zong te chu ala bo dwa ke moti mai tur khopin ana vong mai sia tikhan engki mi she thiam vekim
khongai thak hian conference zo a kan hnunga Janisin min mo sit mel se tamiron chongkhum chuan kana haulo Joseph thu soi khan ke hi na takamin wak to wangin le na le tur chuang ko to lawani nge yang pon lama ruat la chera ra sur noya dingin kamit tu yalwang zoi zoya zan in hian kanu le pa ka ngai tak zetani nu pa kawan ngai tak cheu em in fanu hian thil thiam thar kaniya chuchumo ra sur noya ma ni chawa cha danani kamit tui luang chu shuturin chakna kanei haulo in lampanin muang changin kakala wanal fela ka in ko talo omle ring to ani hi katan chuan unaw pa dik tak ang mayawan ni tak katana vantir ko chu ama nge hi ni pui icha em Joseph interview ka TV a kalo ena fel ka tong chuak theilo ka oma hian no tu om ang main chonga saklata engma ti thei ka nei hau si lo fela cha miron ko in ka sama chul heu hewa in chunga in thlak ro idam lo palang pui lo in thlaka dora ka vakal lokang fela na ti chuan mawng changin ka in thlaka a chang le ka chap le a orol chwa mewa aw vak vak ka van chak te reng em pon lama rideu chhuai ka sha ta wangin ka chuak wata Joseph amo nga tingi voina min ti nat zo zai na kha ala du tok mya lo poni ma na amel ka mo ral chuan kan ngal vek ma se chak taka ka omanga yani min bia ka du thu soi eng ang ma se ke hian ka theilo beidong ze talet lai chu ka thlerenga ma se ani khan na tam tak min pe ni thengi ro ka tilo ma se lama le to su natna ni so natna fel ma ni om ka du ri ole hadam dewin omang che atuk na pok kal chak lo in lama omin ma ni chawin achang le ka chapa achang le kanuya mi a ang mai ka ni in ka in sha zanlam ra sur chuan kalunga tileng ngoi ngoi kamut la chuak der si lo ka kongka ri rok rok chuan ka thawa min manin ka hlau tak zet ma se Joseph nge yani meron au chuan man mo tak ka tho chuakin kongka ka hona a hu vek arui em mai le ngal thuta ma soi man lo a chat thlangal dai ni chu he mi hring hi hotir mai tur ka ni lain a khosik sang lu tuk timaya en liam hi ka theilawani ke hian ka mangaya timai hian ke en liam thei haulo ke ma wangin achung te kal san mo Joseph company nei tu ni na po mo ka thir sha chuan min chhong dot mai ka thei to pa ho tura ka ti pona du miao lo ni lo ka chong kam ma hin ke po hian ho turin ka du ka thin lung tak chuan ka bula om se re thei na chu ani ne na ma chon dun hi ka in huam em ani chapau na hi in mangai tak te in kara alo tla japani chuan chu chapau na chu ma chhuanin na takin kanin siam ton chin chu nge chu ni ani ne na min chen sang tu chapau na chu Josephan na tharani boka kalim khop mai chun chot lain miron phona ana chunwa mati mel em mai le ngal khatiang taka Joseph atong zang wa le limmel taka atong ka shat lo na van rei to te lul em kan pani kanom chuan khovel hi nuama engkim kan ma chon du na ani nen chuan van ramani vek mai zel hei hi ni mana chunga ka thlak lel em ni hausak na ma chuan tur ka nei to lo ma se kanin mangai ton na chuan re thei te ma ni ila min phwar khom tlat si engkim akal dan ngai na kala karin ai takin Joseph mela po limna le lom na ka muni tin mai thakhat don lai mai kanom dun to engma soisel le ti to kan la nei lo ve ve kanin mangaya kanin kara chuan mangai na bak thil dangin huna changlo a chanla kan rem ti dun hek lo nangin nuam satakin company oma ka fa pa ero nangma wangin ala tho ngai lo na tho ka sin kapa Joseph pa nge yani ani chuan thin rim mailing herin miron mela ka kal lai chu ka top ngal chat kapa ti in min out theina nang hian inei to lo ka fa pa I wi re san chang khan engki ma top fek to ti sha angche ma se Joseph chu company a na tho ka lom company a
aku ti en sak ngayem amel uluk takini en ngayem mangai tak nila amela danglam na om chu I mutura nilom ni isoi om zia chu min lo zui ro akara chuang ka thulut ngala ral khata changin Joseph chu ka muthut ako thak cho kha khonge na tho thom no ha in simen lo chu kamo nilo tlangwal man mo deu ro imwang lutuk tia an pi ber ni om tak awa wang chuan a cherang sota nilo ani theilo Joseph sotiang son mo lo oma poisa engzat ngei mamo mi shit la ka peyang che ka fapa ka leilet le ni mai ro se Joseph pa ina ti chuan ka a thei mai donin ka sha engma ke hian ka lo she lau ti na mo Joseph ka ngai to a tiang mai tur hian ka phal thei bok si lo ka thwa khi a donin ka sha ka mitui tak ngal po to na hian atla thei lo mai ni lowin lotla tur om lawani sok ma to in ka ring ani tlaya chuan rong ka lo bola Joseph ero ko sut ne na ron hole zai to mai engtin nge niang ke hian an na tho hi ka shani ti soin ama hi soipui ta ila nilo kalaka inflation na satak ne ya om hi ka mudu lawani engpo ni se a om ang anga en topri hi ka tan zo na chaber nakina mi shil hun po la nei ve ma na dear I honare to em nui sangin kadara miron ko a akut kan en chu nilo tiang hi Joseph akut ni om po na lang lawani re lawe ngatingi kuthi a tunlai khwa ro wang aniang a thap deu shup mai Joseph min mangayem mangai ti pia lam ai na sain ka mangai che sin ani chuan in ina le dro chuan hlim takin kanom thei zo kang nilo na chatak kanaya nangini nei boka anni sum chete po so ka momo lo puyi min ente ipasali min ring tok ti ro kadara wanin kamita tak min ena amita ma ni in rin tok na le tha in ti tok na ka mu chuan chakna thar ka nei ni main ka shiani ka ring che lom ani chuan ka hanin bolanga chokan eidonia o ole chuan zan in chu Joseph Junior kan siam nge yangai donania nui sanga ran ti chuan ka bottle ken line ka vom papa hepa takhi chu o engtik lai ma in adang lam ngai don lawani hi chu ei kham chuan thil engeng nge moti in kan thuwa Joseph cha meron thut nei merong ko a pui kalaka yan je pi nei ti ro engzep mo kanule merin ilaka engthil ngen ti nilo zep ommya lawin min shil laka duni engman ti hleinem Joseph kanin kara chata kanin mangai chona tok mai lom ni mei chia ma ni in ring tok tak anat na midang shat lau tak kawan mangai tak che em min ko in miron fo pa aleshal tak chuan ka ka chunga ron hola dear 25 masaro ani lo chuan ram ni na ka start le ngal palange noilam mel zawa ti chuan kanui sak bedroom lama intify tur chuan ka lu san ngala kamai ni ina chun set chuan ka har zoka sana ke en chuan daria ta lo rito Joseph ka bola lo mumya lo bok man mo takin chau kalama katlan phei fata morning I chau dewani ka ringa nia mase rongi bolti na emni change rongbol chu ka hne lu tuk ta khan lo thutap ro ti in do kana ei tur ron chap ngala kapmangai ka pasal ei tur siam ngai ei chu atui da na danglam bi kher mai atui tak zetani tu na tang chuan ni tin ei tur ka siam ja tong che chuan ka kal mai don kalma ka ngaya kapmangai che ka chala fo pa in ka samaron toy thuak thuaka man mo tak chuan min chwa san ngal kangwai ngal ro in ka sha ani khan katan engke mahwama ke ro in engma ti sak thei ka nei ve der silo ke miswal bang hian ani na le engkim kalsanin huna mang mek choni sia awan khongai thak reu tak em ken siam mol lai chuan du I phone call ka dong hlol mai kan boy na vela wangin du I kalo ngai to ngai meu lo ti ka sha chwaka kain thiam lo le nu no khop mai hello ka ti rwal chuan indu nu pasal nei wanga indu tur ti na mi pasal nei chu no mem
kapan min shila kalong pui zia che chu aron tia anui war wara indu wangpo ni lo ka boy chin lu tu ka du lo ho ve to mai ro ka ti chuan tho kala deuh haka ni lo kala thei lawani chuan ka ai o turin nangi omti ka sheboka kalom em ani ma se he tiang ringo chuan inu le pati hian an mamo che sin an nei chuni ni si pui ishe thiam phak lawang mangai na in na taka wak be seina nei to mya lo thi mai cha khopa khovel she omtia hoina pianga su nu le nun hlui bak chan nei lo nui so le diriam fo na tok reng nun she om zia chu thil tam tak atona wanga anun hlui chui kir tura atop na nga ya bul tan le tur chuan kum tam tak po hi atok zo lo fo thina sin aron ti chuan kalau she thiam khop mai ka ton nu ve kania ka she thiam lo thei lawani in pe hun ka ngak chi ka ti kha o in pe hun huna ngai thla tur che in ka om tor na ten ni a malam pan tur hian nunglam hoi lawa chaber anti fo ma se ke ro nunglam hoi thei na muna om reng ai chuan tlan bo san kala thlang fan tho rin om na anti fo hi alo omani po in churin om na ngei po chu ke hian ka ring zawin ka in ring to lawani pui kanu le pa na yai oma company thata ka yen kol pui awangin kalome aron ti deuh sak engwak ma soitur ka sheve to lem lo thil engeng nge mo kan soi nu chuan kanin byak na chu ti topin office lampan tur chuan ka chhuaka chuna chuan coffee inin pon lam ka thlir wangwanga ka phone ri po ka lo ngai sak lem lo ka chanui miron soi chuan ka har zuk I phone ringun nu tuk eng thil nge moi ngai to big chin ni ti pal big vadro Joseph ani ringin kanui sakka ma se number lang chawani tunge niang o hello pui Joseph accident a tuna man mo takin hospital a local nga ro katha khur nga lok lok thein ka sha tunge min lo phone tu kha ka shelo zo na changla ka she hek lo ka ha mai lo tuk chu ka che boy no ha yani mai ka chanu chuan ka che boy lo tuk chu mu in mi ron wana thil omdan ka soi thei mai lo har satti satin ka tong chuak thei sham man mo takin andam doi in soina lam chu min pan pui ngal fata doctor Joseph chu enge an acha em tuna chuan ala har lo dewa zainga la ngai do na wangin cheng noi sombe lo in ring la tha in ka sha athwa ka thitlingin test neu neu na yangai boka test sang ti ngai do na wangin paisa poi lo in ro man lo ka ngai do na ni noi nga mo ka chun no ka engtin nge ka ti ta kang noi som Joseph anun na chan na turin noi som kala nei tling box si lo ni lo eng thil nge ka chunga thleng ta ani chuan ka tan eng ki matia keiro in a tan ti thei ka nei ve mya si lo ka phone phorin Joseph adam chwa le nan ka ti thei tok Joseph pa biak chu she veu ma ila ka ti nge yangai box si Joseph pa chu phone in thil omdan ka shil zung sunga tuna hian ma ni inda chungnung thei po kani haulo minute som nuwa Joseph anu le pa le merin lo thlenga omdan ka thiam lo ka lo ding top kap maya ringa sok bok Joseph anu chuan kap maya min beng sokka ma se tuna ero changle thei kani haulo ka fa pa hi engtin ngei lo en kola nangma wangin engki makal sana anna tho ngai lo thokin itana ti sin ma sen nangero in tuna po ko ma wanin ka chap khor tar tara kero ka din ngain ka ding reng thung anwa abek chu zen rok rokin che karon phora he poi samang hian company poi din theyang sumdo na bultani du pon a thei chu tiang ni lawa le khazir zomi du pon kum somvel chu na thok lovin he poisa hian en kol theyang che hei hi lala ka fa pa hi kal san ro ti in ka kota ron me bel pa chuan min kal san ngala saju chu abu ka let le ro se eng angpon fingma se saju ni tho tho merin el sen se ta min ti nu chuan min kal san ve ngal boka tuna hian pan tur mai ka ban chelo tak em ka tra chuak lu tuk trap thei bok se lo chu aw vak vak mai ka chak tak setani aw vak vaka kanat na zong song hi aw chwa pui ve kania ka chak ni
ka ko chung tot up le na lutuk chu om ngai na ka shelo ka om ka chu ma se om za ero om der si lo kanom nam mun chu azak ve mo ka ti lain borak la cham tur ang main ka thocha theilo ana ti bak soi tur ka nei lova ka soi thiam lo bok hospital a chuan ni tin Josepha chanchin sha tumin ka kal thin ma se ka chan na nei chun chu ama mu to ngai lo tur le ala ka inthiar film tura thuron pokani ka Josepha kha alo har huna engtin nge omang kamel mulo ta se engtin tak kana in omang mo nilo ka Joseph khan min mamo ngoi ngoi yasin ma se amel tak nyal po ke hian ka mu thei bok si lo katan engpo ti chin tu Joseph kha atan ti thei nei ve ka du sin mangai taka en kola akyanga hun man kha ka du min mamo na pianga kal saka damdoi tur pe ka zanaria pui ka du amel chatak te kha ka en ning thei lawa sin min kal santa se ke hi ka in thiam theyangem ka Joseph kha ka mamo lai berpon ka kyanga oma katana ding thina sin ani nen chuan engki manuama alim om thin ma se min mamo lai berin ke chu akyanga ko om theilawa mu phal sak kani si lo mo na hi ka van ti vong vong tak em Joseph anen kan chen na in chu ro khwain ka sha ama khan keima chawin ko oma tu nang em yana ruakin ka shebok si lo tu na ero bati ati en na na mei kan mamo ang cha hian he in chung ti en nan hian Joseph ka mamo tak setani ka kong ka in kik ridat tat ria chuan Joseph ani ringin man mo takin kong kharlam ka pan ngal fata nui sanga akong ka hon chuan ka ding ngal chot Joseph emoti in ka honga ma se Joseph pa zo kalawni kapa nang ibe sei lo zo kani mo I mu nilo I engei du ve mi ala ke hian ka ngai dam che kati haulo ka fa pa we re sanin itlan bo sana na takini omtir nuwa ilaw leta lim takini siam to ang chuti lain tun din mun hi itlen pui le a nia ma se ka thiam lawani I thiam law choni tak zetalom ma se kan fa pa hian itel lawa om chu adbu big box si law I soi om zia chu in siam la Joseph motorin kalfatang nui sanga ti chuan kamu mang ni mayin ka sha I soi om zia chu Joseph chu har to mo kalom lutuk chu ka ham hai vek ni berin ka sha in siam vadro imangai em in lo ngak chenia nui sanga ti chuan in chunga tlan lutin ka thom no mu masak sak ka hangal sok soka Joseph an min lo mu chuan min lo haw she pange min lo ko ang anui mel mitla pa rengin ka in siam ngal mot mola kapa kara ka chuan lai te chuan ka ham hai vekin ka sha kalim lutuk cho aw chwa vak mai ka van chak tak em Joseph mel mot mai chu ka mu chak tak zitani chapter thar kalau dale vatang